بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إيه أماس ديبيتين جرا مال خجو خلاصة الافتقار إلى الله. ها ورا شير قديفي ورا ما تنفتي في ورا ما تنفتي ربي عامل كيسو يجا. ها خط خلاصة الافتقار إلى الله. مه جرى ربي هاجمو هجو جنو إني خن ولي قال متى قال دبيدا مه هجا جان أصلتي أومن نماتن جان لبون واسدي فالما قوتيان منازع مشاركة تشبه ربي سيتي وجه اتفاقاتو ربو مت بونا اتفاقاتو مشاركة وجه قباتو أنيس نا قولي هقو ربين فارفمي وان تاك هقو أركم سيسي إفيس خيزت ياركو فدا مشاركة دجين بونا منازعجين قدني نافي جيجا نبي ربين لا الحديث القدسي نبي محمد الرانوي قدني نافي خخنا خيسا فالمانا قولي إسان كتاتا يجا أكت أبي اللبون الرتي وممتسيهمو منازعة مشاركة تشبه اتفاقاتو فالما اتفاقاتو بونا قدنا فر بربادو قدنا ربي فكاتو برقاني كنا تكاد جيجاتي دلقا ربي تنا وربي وجي دلق أركمسيسو شريخته بربادو غافا هم ربي هم نتي أبدت هم نتي وجي غافا أبدت بيتا رب ما قفا سيقو دي جنان أكمت أنيس دلقيتين جرات خيسا هفون سيول فاتي بيتا أواتا كان قبواني تكتيام تينان تجير تطنوي جتي هقو سيول فاتي سن بيتا سيقلتي قاما منازعة فالما يجو مشاركة اتداءاتو يجو خصدفا تشبه akka rabbiin faarfamutti guddinaan faarfamuu feeti wayin gaariidhaan waan rabbiin faarfamuun kana itti ida'atte lubbuu akkas fedhe yanii bar kanarraa qulqulleessuu fi dhufte duwwammaati laal wanniin as dura si himu mee tana qalbiitti deebisi aalama kana keessa gizee tafakkuruu barbaadde karaa lamaan laaltayyan zaata uumaa dhuftee akkami fidee jechuu yoo beekuu feete sifa sadiirraa dhuftee laaltayyan sifa rabbii sadiirra qaceelchitiyyan uumamni wanni rabbi malee jiru guutuu immoo bakkumatti mee bakka tana fijjabaadhu gaasii haa galu yaa booye wannummaan ijaan gartu taruma gartu uumamni waa sadiirraa dhufe takka sifa sadiirra qaceelchiti waa sadiirraa dhufe jaa kitaabni wanni uumama ta'e guutuun diin tahii duniyaa tahii ja'a saatiin laa farqa bayna diinihaa wa dunawiyyihaa akkuma quba qabdu sanikka maal kaju hikmaa shaamilaa ogummaa marsituu taate qudraa taamma dandeeytii guutuu taate mashii'aa naafidaa fedhinnaa fullaatuu taate waa sadeen kana hima jaan wanni rabbi malee jiru uumamni wanni jiru guutuun isaa kana sadeen irraa dhufa jaan taruma uumaa rabbii garteen yadullu alaa kamaali xikmatillah taruma uumaa rabbii garteen yadullu alaa kamaali qudratillah taruma uumaa rabbii garteen yadullu alaa nufuuzi mashii'atihi wa iraadatihi sadi bakkuman na ixaaf amma gaa bakka na ixaaf hoggaan siinju uumamni waa sadeen kana sifa rabbiirraa waa sadeen kanarra qaceelcha jennuun kun anaa fi sifa waan naa fi siif kenne fa duubaati humna tiyyaa teetirratti haa qaceelchituu jetti lubbuuni faxinummaa tiyyaa fi teetirra qaceelchitii wanni argame uumamni wanni nu bira jiru lubbuun akkana jetti kitaabni wanni jiru immoo wanni argame uumamni kanarra qaceelcha yaa wal simata zarafaadha jedhama haqa rabbii saamuu munaaza'aani beeyta rabbiin aalama kana adillaasaatiif dhiyeeffate yan adillaa alaa wahdaaniyyatii irratti abbaayye usuulu salaasaarra ijoolleen teenya qaraate araftu bi'aayaatii wa makluuqaatii makluuqni nafaadha
wanni dandeeytii rabbiitii fi tokkummaa rabbi irra qajeelchu sun waan inni naa kenne fa'a. Hogguun imaan na bira jirtu yadullu alaa kamaali rahmatihi gaafa waa si barsiise yadullu alaa annahu caliim famuuxi ilkamaali axaqqu bilkamaali guddina kennee guddinaan malee jechuu bare fakullu kamaalin fi lkawni famin kamaalihi fakullu quwwatin fi lmakluuqaat cufti humna uumaa rabbii keessa ka jirtu famin quwwatihi jettaa bare فكل رحمة في المخلوقات شفت رحمته وان أركم خيس جرو فمن رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها عالم نقول أثر يدل على المؤثر مخلوق ده يدل على الخالق أكن آتاتو خبجمان ما أكان سنجي الدوافته مالين سنجي عالمني kun uumamni taraa dura garte waa sadii irraa sii gala dandeeytii guutuu danda'u malee hin fidu wahuma garte hundamoo heddommina takkaa'u akka dandeeytii rabbii heddommina uumaa rabbiitiin maal laaleen achi qofa dhaabbattiimi hawaasii galu humniti gaaraa fi dhagaadhaa fi muka uumama keessa jirtu famin quwwati rabbi kamaan jiiniif keessatti ati Allahu akbar hayyee hayaboo akkana si barsiisaa وهيونو مرتي مشيان أركم هندسي تأركمتو لالال إرادة نافذة جتشو منبرين هيه ما شاء الله كان النبي مشيئة نافذة تاك قدرة كاملة تامة جت لما مشيئة مالي حكمة وقمة شاملة وان هندق زيفدو لحكمة ربين جزي وأمي مالي فومي لحكمة نافين قليني مالي بلاش نغا فيا دلقورا كل دا ربين كيا جيتا هقو وهايو قرتي وامي كاراسي قلا هايه وانغانا ركا جلجتي هايا تونستك أسناخاي وبعبارة أخرى فايدة حكمة وقم ربين عالم أركم سيف لالتي تفكروا ربي الزني تلوفا يوفيت ماس خرا أفوري لالتا خريفو سينجي وان إني ركا جلجو لالو داني سادينسون خونمو حسن الظن بالله ربي خنا دلقا ساتين بيتي إسا جالتو فا خنان بيتي إسا فارسو فا يي يو خنا برو فيتي خرا أفوري لالتا ماس خوتو غا نتين جبا نتين لافت وافران كنال لالتا خوتو مي عدلي فضلي حكمة رحمة مفتاح دار السعادة مقا خطابة أتشرج لال وهند غزي فيدي وهما دو في هندا تكن غريني سي عدلي غافا قطاطته وان فچافته مرچيس برباچيسا غودي جتا زني ربتين بتو هيه تك غافا غري تولا اولي نغرت رحيم يجچو دخا جت غافا غري وان تنا سما كان غودي حكيم يجچو ستيمه حكيمي دا اتمنتا انه فعل عليم حكيم هي سدي فضلي طلع أولنا أنبيوتا في علماء في مسلمة مؤمنا سنجو سنگرده خم فضلي لا نركمي وري جنتا فضلي نركمي فضلي سرقا جلچه وري جهنم عدلي رقا جلچه فضلي في عدلي أصدر سيمتين توري هايا وافران كان اللالت أكرب بزنين بني حكمة في أقوم رحمة أقرب بجالته دلقا ربي خيس تفكروا كدن ديسو فكانت هاتا خبودا كنا كان خدورا ترو مغرتين اومانتون دلقا نبا دلقا ركا جلچه تكهتو أكاسي سكا جلچه اوما ترى دورا واسدين كان الراسي غلا أقوم في حكمة رحمة ربي خيس تفكروا يوفيتمو وافران كان اللالت akka afran kanatti islaali sadeen kanaan islaali akkas ilaalan sun naafisifaa jettaan lubbuu teetiin duuba aalama kana rabbii waan arkamsiise kana ومن آياته ملكة ربين دندايا تاوتي ملكة ربين توكو تاوتي ملكة ربين أكنا تاوتي ملكة هاي وانين أنتي يجؤون تنا
melekkata rabbiin danda'a ta'uu jee adillaa godhatee natti himatu jira rabbiin. Wanti tun rabbiirra qaceelchuu dhufte malee ciminaa fi dandeettii tiyyarra qaceelchuun dhufne yaa lubbuu tiyya sii galtee ma dubbii. Iftiqaara jechuun kun aalama keessa laal wanni jiru rabbul aalamiin rabbuu wa marbuub aabiduu wa maabuud gabbaraa fi gabbaramaa malee hin jiru khalaas. Khaaliqaa fi makhluuqa malee hin jiru khalaas. Waan rabbiin ittiin if dubbatu takka hin barbaadin. Aalama kana melekkata dandeettii isaatii yaame melekkata dandeettii isaa tawhiidaa godhuudhaani adillaa godhee dhiyeesse rabbiin gara kiyyatti. Lubbuun tiyya allaati numa cimaadha jetti. Laa akkanaa miti. Alla namana rabbiin kana kennee kana godhee alla numa jaba je'e rabbiin. Akkana jiidhaa fi akka lubbuun tiyya jettu falmaa tananaa akka gartuufiin eegareefu kan naanna'ee dhufee hoo. Tanaaf egaa zarafaa tanaan dhaabbadhu ittiin lubbuu teetiin yaa lubbuu tiyya inna lil madhi ahluhu faaruun abba qabdi hayni abba qaba hiikkaa wanni rabbi malee jiru makhluuqa naafi wanni nan qabus makhluuqa anilleen hanga tokko tolchee yoom taraasi kennee miti asii achi ati gootee asii achi rabbiin godhee miti hanga tokko ati gootee hanga tokko rabbiin siin goone wahuma keetti xiyya siin jee duuba moo ati munaazaa jirta moo tashabbuha barbaadda moo lallal moo kana lubbuu waa meeqa barbaaddiin jee kanarraa dhoorkuufi khaaliqaa fi makhluuqa malee jiru jiin ani makhluuqa rabbiin kiyya khaaliqa Allahu akbar asirratti deebi'ee munaazaa tana dhaabi jettaan haqan godhattu munaazaa tana dhaabi lubbuu teetiin jetta akka akkana jettuufin akkan naanne yaa lubbuu tiyya waan sirra wal fakkaatee ati kiyya jettu kana rabbiin rabbii kana dalage kana uume faaji'eet akka tola nama oolu rahmata akka qabu akka beekumsa kennu akka tawfiiqa diinin namaa kennu je'eet if yaame. Tanaafi ni'imaan takka laa shee'in minal ashiyaa iyyan takka tiyyaa mitii lubbuu ta'e amansiisu. Yoo isin akkasiin jette waan ati jala rarraatu tana yaa lubbuu tiyya rabbiin kana dalagu namalee je'eet ittiin if yaame ati hoo falmaa isaa barbaaddaa jiin san taatugaa yaa akhiis hin cabsin jiin. Qabxiin sadaffaa taniin irraa dubbatuu deemu rabbiin aalama kana hunda mokkoramaadha godheeyyan muuminni mokkoramaa kaafirri mokkoramaa kagammade mokkoramaa kaboo'e mokkoramaa intalti duuraa mokkoramtu gurbaan fuudhiin mokkoramaa eega wal fuudhanii mokkoramoo dureessi mokkoramaa hiyyeessi mokkoramaa wanni rabbi malee jiru guutuunsaa cinqi itti naqi fidi bakkatti maaliif akkana goote rabbii kiyya jaliilun jamiil hamiid majiid ra'uuf rahiim arjaa kiyyamaa akkana goote jiin bar wanni kana godheef lubbuun tun wahuma rabbiin godheef kana kiyyaa jechuu kanaa itti dhiyaata ittiin iffaarsuu itti dhiyaata akka iftiqaarri ibaadaadha rabbitti haajamuun ibaadaa rabbiif gajjachuun ibaadaa ibaadaan tun akkan irraanfatamne yaa faxina gaa bakka tana silaa dhaqqabdee rabbi si gargaaree maaliin qaba yaa ibadaa rabbitti haajamuun ilaahii rabbi jaliil jamiil hamiid majiid waan ati naa kennite malee ani hin qabu jettee rabbiif gajjuun sun ibaadaa isiin tun akkan dhabamne taakka hikmatul ibtilaa tokko ji ammas aalama kana gaafa balloon dhufte rabbi isin kananiisuttiin isin yaamaa toohidaa rabbi gabbaraa je adillaa dhajiin adillaa toohidaati garte lubbuun tiyya adillaa hancimaadhaa hogguu la sindhiisu rabbiin ji hayyee gaafa rakkoodhaa maal je karakkoo isinirraa saaqu jee bar wahuwalladii jee bar rabbiin gabbaraa isiniin jennu sun karakkoo saaqu amma yujiibul muxarra idaa da'aahu sa isaa caalamo alaaliyatu khayrun jettaa bar موكم أإلههم مع الله فعل هذا قبر ما بيرو ربي وجه خرقوس الرافو دجرا لا تعالى الله عما يشركون أما ولا من سيمي ربي جروتا نقوتت لا نمني اتبلت هندي نمنم ما وائس الراني الرتين انجرو بوليس غياب بوليتي نمنم ما ربي كدن ننجرو
Katti bal'attes meeshaa isarraa irratti jidaddaan sii baasa. Hundi namni kun ta isarraa irratti malee ta qabuun argu. Namni namarraa ammoo ta abbaan sun qabu malee waan abbaa sanirraa irratti hin argu. Rahiimi tanaaf walirraa sattaree rabbiin alama. Amma akkamiin siin jee gaafa rakkoo fide rabbiin maaliif fide? Rabbii rakkoo namarraa fuudhu ji'a adillaa tawhidaatiif. Gaafa balloo fidoo rabbii isin qananiisu kanaattiin isin yaama. Hay rabbiin himaa tanaa gabbaraan jenneeni falya'buduu rabba hadal beeyti qabu. Hayyee hay rabbii isin qananiisee ibaadaa akka godhatan jenne akkinaa taatu gaa. Rakkoo fi balloo jiraami. Rakkoo fi balloo tanaan rabbi maal jaa? Balloodhaas adillaa tawhidaa godhate. Rakkoodhaas adillaa tawhidaa godhate. Lubbuun tiyya maal naan jette? Cimina adillaa ciminaa kiyyaati himuu barbaaddi. Laa dalagaan abba qabdi. Wanni waan irra qajeelchitu qabdi. Teetii miti ittiimi falmaa dhiisi jedhe. Sanaaf jecha rabbiin aalama kana mokkoramaa godhee gadhiise. Siyaasa hikmaa bartee mimma? Haya qabxiin itti aantu. Akkinaa taatu gaa nama kabajaa tana booda. Akka jecha Sheikhul Islaam Ibnu Taymiyaa amma kanaan itti aansuudha deema. Maal jetta? Wanni jiraa guutuun tarabbiiti. Waan irra qajeelchitu qabdi. Narratti hin qajeelchitu. Rabbiin adillaa waan godhee eegaree fuudha geenye. Khulaasatul kalaam maaliin siin jaa lubbuu teetiin maal jetta? Yoo waaniin juu kana isiin tolesi jechuu baatte akki jettuun. Saduuba hanga rabbii wajji uumte qabda. Hanga tokko ati gootee hanga tokko rabbiin godhe moo waan qabdu kana keessaa hanga kamii keeti hanga kamii ka rabbiiti jii gaafadhu. Aqlii qalbii diinii duniyaa xiqqoo guddoo wahuma shay'ii minal ashiyaa'i ja'an guutuu hangamii keeti hangamii ka rabbii keetiiti jii addaan fudhatuu barbaaddanii jii lakkiboo afaan baalagee kanan dubbatiin jii duuba akkami laaleesiif keessaa gabbahii jii yaa rabbi akka haaliini rabbi malee hin jirretti. Awwaa takka hin qabu wanni takka tiyyaa miti wanni takka naanii miti lastu bishee anumaa keessan jiru laal waa afuriin hime wanni takka tiyyaa miti lahuu mulkus lahu hasrii jeniin isuma qofaafi jechuudha. Minallaahi waayyunu wamaa bikum min niimatin fa minallaahi lahu minhu isuma qofaafi isumarraahi arkamte jechuudha. Isa arkamsiise naa miti. Hayyee awwaa takka keessan jiru lam yakun shay'an madhkuuraa humaa keessan jiru. Maalii shay laa waa afuriin himu jira irraan deebi'a jecha Ibnu Taymiyaati. Maalii shay'uun wanni takka tiyyaa miti wanni takka naan hin taane taniin an uume taniin an fide tarabbiin hin fidin. Hogguu wanni takka tiyyaami wayi waatinsa afran kana hogguu jala deeman tarabbiin hin godhin ta'in hin uumin namtichi kophatti rabbiirraa achi bahee waan fidee takka hin qabu jechuudha. Santaatu wajjin qooddatiniif dhaggeeffachaa jiin ibaada akkasiitii fi rakkoo aalama keessa fidee rabbiin reefuun hime. Haya kottu jecha Ibnu Taymiyaa kanaan fedha yaa naman. Silaa rabbiin uu laaffisee maal qabna yaa'u. Maalii shay'uun wamaa minnii shay'uun wamaa bii shay'uun lastu bishee wanni takka naan hin taane anumaan finne jechuudha hin uumne wanni takka naan hin taane wanni takka tiyyaa miti asii achiin tarabbiiti tun tiyyaa taniin jee waatti madhu falmaa wanni takka tiyyaa miti talammaffaa anuu tiyyaafuu humaa takka keessan jiru lastu bisheeyin maa bishee'uun wanni takka naan hin taane afuri wanni takka naan hin taane wanni takka naaf hin taane wanni takka tiyyaa miti awwaa takka keessan jiru afuri. Hogguu kanattu waan qaanfataadhaa jedhan kana gartee ma'anaa isaa keessa gabbuutee aliftiqaaru ilallah meeshaa ulfaattu laa hawla walaa quwwata illaa billaahin ol fuudhan jee Ibnu Taymiyaa rahimahullah. Akkana jechuudha. Akkasiggaa khulaasatul iftiqaar lubbuu tee rabbiirraa dhoorkatu awwaa takka hin qabu laala kam jette awwaa takka hin qabu wanni takka tiyyaa miti humaa keessan jiru hiikkaan akkana jiru waaniin waan rabbitti himadhu hin qabu ji rabbi irratti himadhuus hin qabu ji. Hayyee mawdu'a tokkoon naafe ka daqiiqaa 5
كيف نتدرب كيف نتدرب على الافتقار خجو دقيقة عشان النافع إيه يفهم وجه التين دي بيوديم